talo falavo talafou mai le si ufofonga le lau moi Wellington e mo le nei taeao aso luas fuluiva o ke topa lua afe lua lima. O le aso ana na fina fola sia i le matanga luenga wa o nga se ata whaataitai o le kurikalama fou mo le vasenga tasi i le vasenga se fulu ua te le fasea e winga le kurikalama peitai sasa unua le minista wa o nga Erica Stanford o le kurikalama fou e tulanga ese mai i le tele o taiala a isi atunuu mai o no masina ua tuina atu i pulea o nga mawhaia o nga mo ni manatu fia faali e winga i le kurikalama fou ai le ialoa ia maa matafa o nga ina. E tolu supermarketi kala estete ua matawhai ai whaataita inga i te konolosi fou e pue ai fōlinga o tangata whaatau. E fesosoani e saili ai tangata na whaiani winga tau whaamata o mua mua. O supermarketi ale New World i St. Martin's, Pack and Save i Papa Nui, ma le Pack and Save i Morehouse, ua amatai whaataita inga i lea so mo le tolu maasina. Whaali ele so upo le foodstuffs i le motu i saute. O le ave sosoani tele lea i le sailinga o tangata ua whaasao na toi ulufale i supermarketi. Whaapea le au ngā oi, ina ia fo ia i le awhia o le au whainga luenga, ma pui pui mai ai isi tangata whaatau. O le tekonolosi e tapu e ina umatau tangata e ulufale i supermarketi. Ma a maua e se masini se tangata na tau sailia, o na lafo sao leo le ata i le au whainga luenga ua umona koleni i le whaonganga o ia masini. E ilo ma wha amaonia po o le tangata sao, o na whaatala noa lea, pe whaatonu e tu ua le whale o loa. A o nga teleni soli tu la fono na whai, o na vili na leo. E ono supermarketi na whaataita ai ai lea tekonolosi i le motu i mātu i le tausanga taluai. Olo o ngā lulu e whaatasi supermarketi ma le ofiso le komisino whaamaumaunga patino e whaamautinoa olo o malu puipui a whaamaumaunga patino o tangata whaatau. O le asoe whaatasi atua le pale mio New Zealand Christopher Luxon i se ainga maisi taitai o isi atunuu a ofia ima Trump e whaia lea i kore ai sauti. O le whaatasinga e whaia i le poa nā nei. A olumana ai le whanotanga i le wā Trump, ma le peristine Xi Jinping. Mawai ma le awa noa e whaatala noa ai, ina ia mawhai Amerika masaina o na whaititia whi ese inga tawi whi whaatawa inga. O se taimi o le tai au nei e tau nuai Luxon i Yonju, ma a o iai Korea, o le a awai atu i le Asia Pacific Economic Cooperation, i le mai ai o la nasia singa i Malaysia mo le East Asia Summit. Ua whaamaonia le soifo malolo i nā New Zealand, le whaupopo ai o leisi tangata e toa tasi whaamaonia le misela. Ua o ai i le toa se fulu tasi tangata ua whaamaonia i le misela i New Zealand. Ua whaali popo o linga o mātua ma a inga o teinea onga o kolisia Wellington Girls College i le toa tele o teinea onga na lata i e ua whaamaonia. Ua toa whaai tangata maua i le misela i Wellingtone. O lo opa uma wa lalo pele numero tangata ua whaia tui pui o le misela i New Zealand e tusai malipoti a le Health New Zealand. O lo lango malo si le suifai pule fou ale te pati Maori o rini kaipara ia Maria Meno Kapakingi i se tustusinga kaipara i lungo le Facebook i le whai ungo le vaiaso na whaali ai whaalawa i tele lo na lango ia Maria Meno Kapakingi. Ua whaamaonia e lo ia al Immigration New Zealand e te tau e urunga ali i ua 5 mon tupu tausanga talu o na whaaipoipo o na whaali whaamaoninga o tala noanga i lunga o le WhatsApp. E whaamaonia ai ua whaaipoipo o aia inga ia e te tau na mulimuli ta ia pe a whai e talo sanga mo le partnership visa. Whaalia e lo ia le ofiso New Zealand e le whetau ia inga. Le whesilingia o whaamaoninga o whe autustusia i le vao tangata mātutua ta iono se fulu ma le fitus fulu tausanga o ta iala mo le partnership visa e au fiaile mo o mia o whaamaumaunga ma whaamaoninga o a seta tu whaatasi a le urungali i peitai e le urungali i uma e iaini a seta u mia whaatasi. O tangata benefiti ma mātua penisiona, tangata pito i mawhatia i le tangatau le soifuanga ua iai nei, pe ona whaalia i whaamaumaunga fou. Na whaalawilo le Stats New Zealand whaamaumaunga i le kuatau le tausanga o mai a Septema, e whaapea e 2% na si itia i le tau o le soifuanga mo a inga taitasi, i le se fulu lua maasina ua tuanai, 2% na si itia i le tau o whale nofo maututongi. O isi si itanga e peo le eletise na si itia i le se fulu tasi 13% whaapea rates i le 8%. Ua lipotia le te tele o le awha Melissa i Jamaica, whaapea le tele o solonga ele o se whaapito maalosi ma solonga ele matautia, ua whaamawina ele National Hurricane Center a Amerika.
O silia ma le 5 selau afe tangata ua ave e se whaamalosi mai I o lātou whale, pei ona lipotia le leiti o New Zealand I le tae au nei. Tala mai le Pasifika, ua lua isu I pale mio fiti ua mōlia I solitu la fono I whainga pio pio, ma sa whaamoe moe e whaamawai mai le kapeneta I le asona nafi, e pei ona lipotia e le au whaasala laua fiti, o Paiman Prasad e wa aia tupele malo, mana ia longoina le pale mia I asi Tiveni Rampuka, o le a whaamawai mai lona tofinga, ona oni solitu la fono, mani whainga pio pio. Na whaasilasila e le TikTok ma le meta I le asolua o le alatou sita ia le saa a au se tālia e whaasai tala vouta I se fulono tau sanganga I lalo I lunga o le social media e amata mai le aso se fulo te sema o na ave e sea I le Facebook, Instagram ma le TikTok tupulanga tala vau e ta I se fulono tau sanganga I lalo mai le whaonganga o ia upenga o fiso ta inga whailoi le meta ma le TikTok e le whaingofia na wa ai mamata I tūpui puinga I ia suinga ai o le a muli ta ia mausi ta ia tu la fono a au se tālia I whaamaumaunga o le lalolangi o lo whaamauina ai o se sāpito I matautia maonga lea I le lalolangi. I taalonga, o lo iai nisi tutonu o le whaala potopotonga fusu a le lalolangi ua fia talo na le manuia le taumawhainga a Joseph Parker I le la fusu anga ma Fabio Watley pei o na whaailoa Parker I se whaatala noanga matusitala na tele Itali petu ua ia le laufali a Howard Foster le na whaia le taalonga I se saunoanga Parker e whaapea e le oa ua se Amerika o te le sau foi mai Engelani o au te sau mai New Zealand ma Sāmoa o ni atunu o la Haiti, mai le te leni maketi, o le mafuanga lea e tau mawhai umai tangata I a manu malo peitai, o se whaau sofianga tere lea moau, e whaamalo sia I au o te tau mawhai pea, mai le I umalo utaimi I le maia, pei ona saunoa Paka I lungo le leiti o New Zealand. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le neiva aenga o le tae ao.